nang itum chini ma pirthe long la sona medicine da klang lo hala so medicine jong se tum en lo pulote itum ningkan pharo hini ra phokke anta thithe nang itum puji mine thot ingcham ma kuson la possible how is this possible puji mine but this is possible and this is real yes la so medicine men ko pilo kuson la kam claim ke koso det long selam komantulo selam ke la pe non available mala so medicine mane ke en bang dolo mala so medicine ta than pola pen munit kuson si arta dopen thilo ditilo nang itum chini ma man tune nang itum asola ma thalum alom subak ma thalum kuson la ki thi ke mate kuson la ki sar ke ta than pola itum han okay now ke cheng bang ke la so medicine a men la pen koso det long lo so medicine phan ke discover mate ke selam ke di la ke cheng bang than pola la so medicine phan Japan a det long si ke selam a medicine men ke IU1 tu IU1 so medicine hello ni nang than bom so medicine en lo plote ningkan haroini ra phokke banta munitum sarse mate thithe koson lo la kami claim ke mela phrang nang than bolo so phrang itum koson si arta dopen thilo ditilo mate koson si ke sar lo aging process pupu hai so process koson lo ke dam mate koson si sar der ditilo itum la ke cheng bang than okay ekdom lage nang than dam bolote basic human phenomenon la pudam bolote life a phenomenon la de lango munitum koson lo ke sar mate arta ke dopen thilo deti especially arta koson lo ke do ke sar bolote lango arta itum ke do ke due to gradual molecular and cellular damage a joini karbi benang thanam bolote ituma bang long hadi cell pudo la sola man than frui nang kok pon ni tum than pami nang kok podi lawe munit ke man ke koson lo ke man ke munit ke man ke cell pen kupi ha cell pen se munit ke man cell le ave pulote ajada creatures ta manune human animals puno human animals ta cells doni cell le ave pulote munit manune lahelo main important nai hormulo life long inke cell pen tissue je plang po tissue pen organ men si ituma body ke form mate body ke plang la si main ke nang sort ke munit ke man phan ke cell nangji la ituma cell edila so cell itum arta do bom lo polote ong bom lo polote it start to decrease the capacity of renewing or generating new cells mane body long cells do pan thano di la so cells repair un indati apen akimi cells develop un indati la so jone se munitum sar gaditi la for example ekdom practical ang litum than po ituma body long healing process do automatically ta ituma body medareti for example iri charot aklo plote pejo pen ako kai teng chemetu dereti jarle vidunde pin hidunde pin sida medati ke lahan ke pilo buke natural healing process ni tuma bang long repairing a capacity do ituma cells lahai ke chi form pin ako chemetu dere charot ak se chemete tipelo cells se joini adakta lulam do lang la neng than thel ekdom ni simple ba sang li tuman nang bujai phansi bor ipo jongsi nang thandam bole science salam lage ekdom cell salam ta subject thi u aneng thanam dilo sidang litum bujilo di asi natural healing process do to ba banglong cell renewal mate akimi che develop un ke to arta dolo pulote it starts to decline physical and mental health itum pejopen it reduces our muscles mass the bone density la itum iripil hai ta kiwik pangcheng po ason si pejopen body functions internal puno body functions angton body functions ta arta dorpulte weak bomb apara kimi cells ta develop un ideti gela sojoni si munitum ki sarsa cells jong si develop un idelo la pen body long healing process jong se avidelo pulote munitum sardeti inke now aging related ta ke sodo o hal hai ke so phanta ituma cells jong si active o pulote ituma bang cells jong si active o pulote hal hai ke so phanta khang check for example age related disease diabetes di sonak thak cancer ta ho sonak thak heart disease di ke alzheimer ta lo alzheimer mane memory loss mane sar lo pulote hedi arta dolote dum ketini do odi nang dum hemlom da theglong mine po pai ba
theklong long le di arta dolo pulte munitum pejupen kitini aki soda du kokti lapan ke alzheimer pulo asona thaka prek age related ke sodo hai inke lahai ke sop ki cheng itum long lele itum fit hud yong hudi risomar hud okor jangol hai tum rasu hud ke rasu apor hud ke itum lahai ke so long lele athema sud ke itum cells active pik lapen cells develop o kimi cells develop bom po inke skin ben jangol hai ta mi pik but cells ta damage bom lo peju pen pulote senescence bu budela so process phan ke hai english pen jong se biology subject scientifically jong se ningje dam pulote senescence pu la so senescence process long pulo la peju arta dolote hai lahai ituma bang long lahai kisu lahai ta ki wang pan cheng po di lahai khang ni deti due to inefficiency of generating mate developing new cells akimi mate repair uni deti so joni si munitum sarlobote ki sota long po di lapen sarlobote memory loss ta pang cheng po sarlobote muscle mass manela e ok lahai ta kiwik pang cheng po chibi pang cheng po di la son si pejo pen memory functions ta england det po la son ak si pejo pen la son si munitum arta do pen e bang lahai ta borbar lapti inke chiloreti koson lo ki thi mate koson lo ki sar nang thalo di bujilo angdum ekdum ang litum clear lo di ni ekdom simple clear precise pen senang than phansi bor ilo de nong si ni ang than dam ulang pul ekdom ar lo du piklang hai asi tum cell ki weak mate cell renew un edet mate akimi cell generate un edet join si itum ki sar clear lo lang ke di okay non bang chini na la so medicine koson lo ante kam claim la so medicine la IU1 la so medicine ke isi protein hormone protein mane akola dakta awa itu bang growth and development fan protein kenang sot di cells ta part do ode ni hal hai bang pamon than ti derle cells tang thanam de do pin sa an an than thelo cells dong ta protein ata tum ka prek section do cell la growth and development bang thi fan ke protein kenang sot inke la protein yong se avidelo prote munit ke thiun e nasi la so IU1 pula so a medicine long mangke protein do so protein men ke AP2A1 pu I repeat AP2A1 IU1 la so medicine men ke IU1 pulo la pen la so medicine long ke do ke protein AP2A1 la so protein se do la so protein ko pilo claim ke ituma bang long dampo ituma bang long inject era phir ko pilo mate en era phir hai ki chupen ta hai mine mate injection ta hai mine la thandang de la ngade sida e bangalu si dhamji harak dam po itum cell pen chi mix that po inke itum body phan kopi pilo nangji di lahai nutrients pen chengno protein pen chengno lahai ormu angtol ki pangrum mate develop pang cheng po mate active to that po angton active lap body alta do te lahai weak that timati inactive that timati nutrients ta long that ti body phan asojoni si kapre ke so lahai lo protein avide joni talo la e ok lahai chi bi lab ti lahai ko pilo protein due to lack of protein inke lahai or mu ko pilo claim me la so a medicine yong se no pulote lahai arlo inactive lab ti hai lahai ko so lo cells lahai phan ako reactive lab ti lo inke chiriniun ede ti bada kimi chi form un ede cells phanta la it helps to improve it helps to stop the deterioration of our body's function you know itu body long weak de timate kam claim un de timate ata do la hormone phan pilo claim ke claim poke la so medicine so protein arlo dam pen reactive la po enke kai teng itum risomar hu do korjang hu koson ma ke do la so teng ako hala so form long chiwang to that po inke la so munit son si sarserity 250 years an la so medicine en note itum sarsi kai teng log ekdom natural lo ha ki thi po huranta natural itum do un po lason technology non klang lo bujilo din ang itum ekdom clear lo din ekdom simple sang itum hanang bujai phansi bor ilo de enege arlo nang thanam pulo ekdom dop piglang hala ane nang thanam delo sita men bang nang thalo nang itum phane bujilo busi ma thalo buji je busani phanang itum comment nang torang thalo denke aso medicine ente non available lo malapen man tulo salam pulo la so medicine phan ke la so achiklo October 5th arnisi ki discover mate ke paklang kumarlo pulote
Japanese a scientist University scientist kali scientist tum hala dak Osaka University puisi university do Japan long hala so university a scientist tum si ke cherap pensi study pensi research kuri pensi laso IU1 po medicine ke paklang ente laso medicine non available no mapulo laso medicine non mat ke available belang hai non trial suri bom la lango experiment hai suri bom la ajat hormule akimi discover pusita invent pusita lahan experiment ki claim kenang so ahok sila so medicine kam claim ma lahai munir phan ki pen ma animals phan jontu jonwa phan ki pum ben bono pachu ben jar pen sila son experiment claim nang nang di lase non experiment tel kam hai lahai kam se suli bom la trial suli bom la lajong si a result mesen pulote pejo pen inke laso medicine production la ansu si salam po di laso medicine paklang po salam po la pen kapre dead long puno mate alang dum dead long ta muni tumhan ke jor hai ta pang cheng po ke non mat ke available avelang okay interesting di laso medicine en lo pulote 250 years anta muni tum thi the ke komnai sa la an reng unji pusipu inke non Japan long si salam de inke Japan long amuni tum hello longevity mate lifespan ke ong nai ki thi der nai a dead mate amuni tum ke pithe long ke Japanese amuni tum hello Japan no amuni tum hello Japanese sor tum hello Japanese tum hello pithe pen ki thi der nai a dead lo mate amuni tum lo inke hala daksi la so medicine phanta ke salam mane la so medicine ke it extend longevity lifespan hai muni tum life pa ding phan a medicine le di thi thete jipu egali hai but laan su se rengun po mane आधा अंदा सुसे रेंगुन पो माने लगे एकदम आसुरुप ने मेलाम नदी लगे कारजुलोंग पे निंग तारों में माने पेजो पाने दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लान डेवलप लो मेडिकल साइंस लान एडवांस होनों के पेजो पेन लाइफ ता दो कोकता है मुनी तुम नॉन क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी लाम लगे तुम्हारे जुलोंग मनी अपना के वीडियो के सलाम तांग दो लो क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी पेन मुनी तुम Ciera bisa jepareng un laso na teknologi ta klang elo la pen munit tum laso teknologi ta cheplai tum dopik lo dagi tum asam mente bokhet a state West Bengal long Kolkata nang tumar jong Kolkata long ta cryonics technology do munit tum ciera phita emethang body phan chibi kok un mane body ciera bisita lahai blood circulation pen chengnok lahai ang ton suli bom mane lason an technology non science and technology medical science advance lo akhar jong bang namun elang de non mat ke hai sita muni tum thiera phita kereng chi biun akhar jong bang abe hai cryonics technology andum porhelong ne chinne aso video ta ne salam tang do ni un polo tela dak comment hadak box long hai hadak pin point hadak ni link nang share hadak berlo pudang litum so video da theklong po mane muni tum akhar jong se namun e cholo non ke jatta possible lab lo mati impossible hormu ke non ke lang everything the possible thing no langdam pulote hai kidney transplant ta milo the heart transplant ta milo mane ajat ta non ke un lablo thing no paanta munitum arnam kalilang munit sita arnam ason hoy alo munitum brain thadi mane lan an ta claim ulo munitum ta si science and technology lan so se advance bomlo pejo pen akhar jong namun elang de atma bang namun elang non mat ke hai kaprek bang ke jata claim un lablo non science and technology la an advance lo munita sona salam unno same munita human clone punang tumar julong lo son technology do non nang ni tumason ni son same munita salam unna son anta claim unno munitum scientist tum mate munitum lo hai la an develop lo munitum ta la an advance lo arnam kalilang sita advance pick hangjang non future ke copy ne je applying la thanek thudel lo ekdom advance pick lang non future ke bai advance future ke la pen munit atma akhar jong bangke I don't think lage possible kali jibon la bangke selamun e jibon pusine ta matha pure ekhe sita de mo future in future muni akhar jong ta selam de taun mate muni thithet pong ason ta un de ta hai ason possible de ta hai non la science and technology mate la medical science advancement alam jong si tum pore dam pulo thedi si mo aplang opinion se applying la bang chin de la nai tum teng pilo akhar jong ta mo munitum mate scientist tum salam unjima mate salam un ejima laga nam tum tong salam un chorima ko pilona tum mathai comment nong tong thana pachini thauke asi che tong thunang ni la son interesting
content wan thu polason videos wan thu polason videos ke lang ji phanang litum karbi content phan subscribe ignon YouTube long lang bom pulute lapen Facebook long lang bom pulute Facebook page phana follow denon lapen YouTube long jong sinang litum karbi content long damra subscribe pulute hadak al lido hadak bangke itum quality pa ong penta videos lahai lang me but Facebook long ke quality pa ong no asi I recommend I suggest all of you to visit YouTube channel hada YouTube channel long dam hada karbi content bu search hada subscribe pode ke cheng sinang litum ajat birta mate videos le wan sitang litum up to date ang dudun po thek long okay hasi chetong ko